पाउचदे युमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड कैंसिल लगने ngasi Assam State की कासार डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंदा लेरिबा लखीमपुर की बेनाकांति पार्ट 2 दलेबा साउथ बारात केटरिंग सर्विस होल्डर Assam Manipuri Youth Association सिंधु डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द लिविंग इन Assam हाइबे की मतंग द पाउमिसिंग उनबा मिफम अबा पांगथोखरे पाउमिसिंग उनबा तु द एसोसिएशन की चीफ एडवाइजर खेत्री मयुम कुंतलना आइखिबदा एसोसिएशन असिना लेप्तना चथरलिबा हौजिक हौजिक तालिबा मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल असिगी नकै अमा सेंगना होनरगने Assam Lengan से डिमांड से पीरगने हाबगी थाजाबा पीखरे अदुबो मणिपुरी सिंह असिगी प्रोफाइलिंग डाटा वाटपदगी मखातना थबक पाइखटपा यादना लेबने मानहाई एसोसिएशन असिन हौकिबा अप्रैल थादगी असम द लेरिबा मणिपुरी सिंह के प्रोफाइलिंग डाटा खोमजिन बच्चाद मारफु लोइरे सादकुन ब्रह्मपुत्र वैली सिंह की दंगाइरे लागलिबा सेप्टेम्बर थाद लोइसिलगा असम लेंगा कवरी सानदुना असेंबा रोइबो ओइरगनी मफम मरंग खंगतना मफम मरंग खंगदबा ऑर्गेनाइजेशन खराना लाना फुथोलगा खुराउ थांगबा ओइना तौरिबा मणिपुर पीपल फ्रंट कौबल लुप असिगी मियोइ खरान आरानबा थबक धोरम के तौरिबा असि हांदोकदबने नद्रबदे एसोसिएशन असिगी मैकेदगी अकनबा खोंजंग लौरकने एसोसिएशन के सटमिनरिबा मणिपुरी नेशनल काउंसिल बो डिसॉल्व तौरे हाबन चिंबा आरानबा वफम सिंग फोंदोगलिबा असि मियाम खंगना सेंगदोकदबनी हदक मणिपुर असेंबली मिफमदा थांगतखिबा ADC बिल अथुबदा हांदोक बिहाइना अचुंगी अमरि तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा अपील तौरकले मखा तरकपा अतोप पाउ अमदना आइना जादना कोरोना की हिदाक पुरंबा फारे सिंगजामई पुलिस स्टेशन की टीम अमना ना PS का खुसमनरगा अगस्त 19 की नुंगथिलदा कांसीपुर की हाइजिंगांग सुपरमार्केट एरिया दा की मियो अनि जामलाबा हिदाक सिंगा कोठना फागले फारबा मियो सिंग अदुदी मोहम्मद फेरोज खान सही कुंट्रा अबोकपा हेफाउस दिन मोरे 1/5 अमदी इमरान खान सही कुनगनी थोय अपोकपा Leikhidre Abdullah More 1/5 ni makoy taki Maruti Behen registration number AS01DA3148 silver masu ama phang bagaloinana gari adu da covid ki hidak ni haina thajaba carton box ani yaurongke carton box adu da remdesivir injection atop hidak sing covisil jauna atai hidak ke corona ga mari leina hidak sing yaurongke makoy mamasin hangbada hidak sing adu Myanmar da pusin khinaba Bihar dagi housing na BD road Arukmal teng leba Subham Kumar Anand Apokpa Ravindra Prasad Gupta Kauba Amana Sinarapani Hana Pangdor Padaki Sena Hidak Mapuasi Su Pagale Makoy Mataka Singjamai police station ke Sambalo Katuna Makata Nathan Bagi Tabak Satare Ningsing Bajabadi Mioi and in the Myanmar the Pusina Pahonaramba COVID ki drug singado Mari Ledamba Se Sang Sing Amata Yautana Pusina Pahonarapani Aire Atopa editorial ki kalam amada uniform line law amalai tabana sing tam kairakpa Miau rol dagi hauna sing mitami ani asi pokmina masin manauni adobo madam gi matungina mayam bana singda atu manauna tamda kumduna tambi oina laikibani haibage haurak wari singbul kaya lerbasu mayang lamboiba santidas go saina sandok lamba ramandi dharma lining lorupadagi amang asengi landa singmitami masin manau ani gi mari kaina ki bigi matakta amokso ramandi lining lorubagi maina bitai singasi mahabharat ki wari da yauriba Bravo Bahongi Sada Nagdani and claim Taurobadi Singmi Tami Aniki Marakta Sadul tribe Musung Jerebni and Tongan Tongan Kaido Kitana Masimana Webagi Maridu Tadatura Yagnaba Amagum Laki Badagi Singmi Tamiki Marida Singjep Targlibasi Nasingaran Taginate Masigi Matakta Singilu Singbak and Barat Sarkana Singilamda Tatarlibas of Tarangi Jamlabas and Pam Sing Mahoy Purikauda Loin Hapsilaga Karisukang Setraba Singmi Praza Singdana Tambaglangi Mioi Singda Tuhat night pire aina aranba propaganda kaya राजनीति तौबदगी ngasi ase singta mari ki mari amukhana tasina pa yada ba phibam da lagle adugum ba chingmi miyam gi ichuklaba राजनीति तौरिबा sing amuksu election maya da praja gi sentiment pura ka राजनीति gi pangal sagana da bahadana Manipur majet kya thokna kai ka dabati Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 puthor ilbasi punah baki wena laibak thibane masina tamba ki miyo sing marwena mitai sing matam chuppa ki wena chingmi tami ki mari hena Session Hanabo Honatuna Lakibado, Arimbatahle. Masida Yanagak Libadi, Lamdamasiki Ladiba, geographical position Amusung missing when the young Luragade. Majority Hana claim Tauriba imitation Asini, Atobamasiki, Onatina Parat Sanpidan Habitate. Hena Masing Jamliba, Crystal Lighting, Salibatsing missing as a minority Amari Hana. Lauduna Makoi with the Parat Sanpidan Article 371 Sigi, Naglo Peter Makoi Zagasing the Atopamu in Kunda Laitan by Andre. Manipur ki apun papak saubagi square kilometer lising kun sub number program apan singi lam oraga tambak lam damna sumnagi square kilometer lising ani sani kuntraga nipan khak tamak aibade apun balam gi sada marfu drana singi district sing oraga sada tara khak tana tambak ki lam ore
Pikraba Tampaki Lamasida Jati Puru Kaki Muisin Kunda Laitare. Adoga Park Jakraba Sinki Lamdam Sing Asidana tribal Miam Natan Atopa Purup Sing Kunda Bayatre. Lisingani Taraga Matoy census report Matung in the Su Manipur Apun Pamisingi Sada. Nifumatoy Dasmik Homapan Hindu lining Oraga Sada. Nifumatoy Dasmik Adima Pan minority Hariba Crystal lining Oire. Hindu lining Sadiba Masing Sada Nifugamatoy Dasmik Homapan Asigimanum da Baratke. Tongan by station Dagilam Damasida Latuno Kundariba Musing Amazon Nepali. Puruga Mioikia Amaso Yauribane. Nepali Masung mainland India Gimoising Asi Kaido Kraba Matungtati, majority ni Arbe Hindu lining Taliban Musing Asi, minority ni Abasi Adumak Masana Tarabane. Masad India government minority or Hindu Asita, India government minority or Hindu lining Taliban Upon Bamising Gizada, Nipan Dasmik Marisono Kaktam or Pamite Pangal Amade. Atopa lining Gizada, Nipan Dasmik Amamapan Kaktam or Pamusing Asi. Indian Constitution King Aglo Piba Gimotan Lamasung missing the one later basing missing the Hianaglo Piba Amusung Ayanba, Miang Yang Libasi, Lady documents in a Sinaga Wakalta Pamtoge. Housing Labour State Sarkar Asinasu, Lady geographical area Amazon, religious population figure as a central government of Mayak Sengna. Kangan the minority Tarabamita Amasu Atoba Propsing as a Punda Hingminaba Janaba. Article 371C as if Manipur Pumbachan Panatragana. Uniform blend law Amalahan Badaksin Pamtoge. Masin Makai Oiba Mading Mamang Samnadaba Langak Sasan Gimo Asinade. Lambda Masida Matam Chupaki on a Santi Porpangam Loy. Mahatarakba Atopapau Amadana. Civil War Southork Padagi Ethiopia da Land Tingnaning Bagi Ethil Hangalakle. Ethiopia Prime Minister A.V. Ahmad. Labakbo Tasin Komsin Gamba Matam Kuita Yang Tina to the Lakpa, Irita Santi Janaba Tamdana political. Prisoner Lising Kia Zelagi Tadopa. Praise the thing but Tamlamba Kia Komtopa Kaki Matata. Matam Sanam Yam Nam Taduna Supnam Lengak Salar but Losan and Gani Aina. Wasatuna Maduki Pandam Pangana Bataba Pakapaki Sakang Boina Komza. Lishangani Taragamapanda Nobel Peace Prize Bidun Ekai Kumnake. Adubangasi de Sahi Karagi Matam Asida Ethiopia Civil War talk to the Prime Minister. A.V. Ahmad Masabana Misam Yam Pumbalangi, same Sanaba of the military, came the Sarup Janaba Haikre. Laibakasi Ministry of Defense na land Gidabak Mioi Yamda, Conquered Pangam Labaki Habitu Lato Patautre. Adwa Prime Minister A.B. Ahmad Ki Wangangoy, Addis Abaski Deputy Mayor na Lato Pada, Laibaki Konong Addis Abastake, Mioi Lishing of land Gidamak Conquered Pangamle. A.V. critic Kiana Prime Minister Masaman land Tinganabaki Perepla Asida. Zaning the Bafong the Mi and a comb the land Jahunaba Unite Taba, Hangan Banatana Kanabakali Supercloy Hare. Adobakang look Naiba Masit, Tana Pafim Asid land Satafanatan at a Lambi, Prime Minister Asida Udre. Ethiopia Sikang look Marfurum Kundaba, regional government Tarapulaga Sembane. Civil War Asika Horapamasi, Mamang Seki November Tada, Prime Minister Evina Tigre, People's Representative Pranki, Matata Military, Offensive Satana Bazatang Pirobadi Horakibane. Prime Minister Asida Rebel Group Asibo Federal Army the attacks at the Kulai Monkey Iba Maral City. Matung Lalasi Tigre Kakta the Soknarambado Consul Jangna Amarhad Rejan Dagina South Power Sandurtuna Villacia Amadi Tigiyene Force Akan But Lebak Monoki land Sokna to the Lakivane. Lalasi the land from gather rebel fighters in the Maipatuna Tigregi Rizal Capital Mekeli Governance Forcing Makutagi Monkrabamatong. Prime Minister Ebina Nakal Nabagi Oiba Sisbat Lautu to the military came Sataba Leke. Other rebels in a Makoki Maipak Adun Ethilpidun Prime Minister Ebima from Tadulaga Transitional Government Amatamba Yauna demand Katamlapadi Ubai later Ebi Land Makasata to the Maipak Panatragana Mighty Ba Laibak Yang Banatana Upai later Badi Land Satana Mikomba Horakibane Anugba ADC Bill Manipur Anitona Tuganaba Sinba Bilne. Manipur State Legislative Assembly na Manipur gi Singilam Sing the Autonomous District Council Lisingani Kunmathoi. Aina Jabamong the Tamnan Horabiba Asipandam de Manipur State Administration Division Anithona Kaidok Narbasin Bilni and all Assam. Manipur Youth Association Vice President Ravi Kumar, General Secretary L. Jiran Amade. Association Asik Chief Advisor KSS Kundalna Kudik Buduna Tadorakba, Charola Madapangdoragle. Atopapau Amadana, Facebook the Yangan White photo, videos in Tagalopa, Amazil Jokre. Sasinaba Facebook accounts in the Gitongan Tongan Bert, Nopi Obi, Atiki accounts in the Yangan White photo, video, pornography in the Singba, Tazilaki Batanatana Atopa. Nopi Masa Mobokihan Kangan Badas Yanaba Ketri Awak Lekaiti Muhammad. Sajid Khan, Elias Aboy, Sahikun Kamatoi, Apopa. Muhammad Sakib Khanbo, CGM Impal West na Judicial Custody Pikrabamatong.
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की अतोप एफआईआर दा अमुक एक्विस असिबो फॉर्मल अरेस्ट पिखरे सुगुनु ममंग लेकाय दगी नुपी मसा अमगी फेसबुक की अकाउंट की मैसेंजर दा एक्विस असिना कियान खंगनबा वफम क्या थमलपदा नतना यंगबदा नुंगाइतबा फोटो वीडियो पोर्नोग्राफी सिंग थाजिन बेरे आइबगी दमक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ना एफआईआर अम लौकतुना एक्विस असिबो फादना वहंग पोंग सिंग चथाके लोइनन पुलिस ना एक्विस असिबो जुडिशियल कस्टडी रिमांड की दमकता सीजीएम इंफाल वेस्ट तंग हसि पोदोरगे पुलिस ना निरकी बरिमान अदुबो सीजीएम इंफाल वेस्ट ना तारब मतुंग एक्विस असिबो जुडिशियल कस्टडी रिमांड पिखे अदुगा नोंगादा ममंग लेकायदगी नुपी मसा अमदा एक्विस असिना सासिनबा अकाउंट सिंदगी फ्रेंड रिक्वेस्ट थाजलबा मतुंग फेसबुक की मैसेंजर दा वीडियो कॉल ना सिंगबसिंग तौदना नुपी मसा अदुबसु किहन खंगन बेरे आइबगी दमक पुलिस स्टेशन असिगी अतोप एफआईआर अमदा एक्विस असिबो फॉर्मल अरेस्ट लौजगे आइना सीजीएम इंफाल वेस्ट हाजरके पुलिस ना निरकीबा प्रेयर अदुसु सीजीएम इंफाल वेस्ट तारब मतुंग मोहम्मद साजिद खानबु अनौबा एफर्ट अदुन नौना अमुक फॉर्मल अरेस्ट पिखरे मरगसिदा मणिपुर दंगासी मियोई चौ मरफुगा तरु कोविड-19 पॉजिटिव बोइबा थेंगनाखरे लोइनन लाइचत असदगी मियो मरीने लैखिद्रे ngasi लैखिदबा मखोय मरी असि थारगा कोविड-19 सेनकिबा मणिपुर की अपुनबा मसिंग लिसिंग अमका साद्रेट जंखै मापन जौखरे अरुइबदा कंटेंट सिंग असि की मरक ओइबा पाउ खरा असि पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबो पुनमक पथागा चरी चैनल असिना दोमदा कानारबदे सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिना सब्सक्राइब तौबिरु मोलाइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमुका नथागा चरी